አንደኛ አይደል ኮከብ ነው ከተባለ ያሱ ምንድነው አንደኛ ነው ኮከብ የአንድ ቁጥር ወኪል ናት ስለዚህ ኮከብ ከፊት 6ን ወክላ ቁጭ ብላለች 2 6 አሉ ከኋላ አንድ ላይ ስንት 6 ይመጣል 3 6 ያ ደግሞ ስንት ይመጣል ማለት ነው 6 66 አሁን በነገራችን ላይ እኛ ሀገር በጣም የምንጠጣቸው የምንጠቀማቸው ምግቦች አሉ እነሱን አሁን ብነግራችሁ ነው የምትሉት ግን አንድ ቀን ራሱን የቻለ ትምህርት ይሰጣል እንደው በቀላሉ ልንገራችሁ እሺ የቤት ስራ እንዲሆናችሁ ኮካ ኮላ ጠጣላችሁ አይደል እስኪ የኮካ ኮላን ጠርሙስ ኮካ ኮላ ሚሊዮን እዩት 666 የሚል ቁጥር ነው ያለበት እሺ ሰማችሁ ብዙ ነገር አለ ፔፕሲ ገልብጡና አይውት ፔፕሲ ብላችሁ ጻፉና ገልብጡት እንዲወደለ 666 ይሄ ራሱን የቻለ ሰፊ ትምህርት ይፈልጋል እሺ በመንደን ነው የተሰጣት እስኪ ያዛንተ አስረዳኝ ቢዝነስ ነው ያሳኮረኝ ባሮ ሰዓቱን ወሰደና እጁ ላይ ያደረገ እሷን ቢዝነስ የምን ሰዓት ነው የተሰጣት ሰዓት እንደዚሁ አይነት ሰዓት ከድርጅቱ ማለት ነው ድርጅቱ ወደ ብር ይከፈላል ከዛ የቢዝነስ ድርጅት የቢዝነስ ድርጅት ነው ያው አጅሬ እሺ ከስር እንግዲህ ሰራዊትን ማብዛት ነው ሁለት እያስገባ ሳይን ከዛች አይደል ከስራ 2 ሰው ስታስገባ የሆነ ብር ይሰጥሻል የተባለችው እንደዛ ነው ከዛ ያም ሰው ለራሱ ሲል ሁለት ሰው የእናንተ አባል ይሆናል ማለት ነው እሺ ከፈተው አልከፈተችም ይኸው መልሰን እንገዛቸዋለን እንዳልናቸው የክብር ደብዳቤ የሚመስል እንግዲህ የተጻፈበት አለ እስኪ አምጣው እስኪ ነች ይሄም የድርጅቱ አርማ ያለበት ነው ጎልድ ፔስት ኢንተርናሽናል ሊሚትድ የሚል አለበት ይሄ ደግሞ ወርቅ እና ብር አለበት ተሲያዘው ይሄ የወርቅ ሳንቲ ነው ሰዓት ውስጥም እንዲህ አይነት አለ ሰዓት ውስጥ አለ ይዞር ነበር ባሉ አርጎት ይዞር ነበር እሷም እኮ ሰዓቱ ለምን አልሆነልኝም እያለች አሁንም ጻድቁ አይፈልጉም እንግዲህ ሳንቲ ላይ ከወርቁ ጀርባ ያለው ምንድነው ኪንግደም ኦፍ ባሁታን ይላል እሺ ይሄ ደግሞ ተረገምክ ሰው ያዋረድከን ገመናችንን ብር ነው ኪንግደም ኦፍ ባሁታን ይላል የሚገርማችሁ በፊት አርጊተኒ ቪዲዮ ረተ ኮማላልተኒ ካምፓኒሽን ኦርደር ጎቴ ራቢቴ ኩኖ ካምፓኖቱማ ወራከ ከናዳ ጀቻላ ካምፓኒ ጉጉዳ ጀቻላ ሶ ካምፓኖኒ ኩኒ ማለከ ጎዳ ጅራን አርጊተኒ ጅርቱ ጀቻላ ፉረከም ከሙጨዮ ራቲ ሚዲያ ረተከ ረቲ ቀባሜ ማለከ ረቲ ታጅሩ ጀቻላ ሶ ጎልድ ፕሬስ ስቶሪ ከናላሉ ደንዴሱ ሶ beekumsa walii galaa akkasiniif ta'uuf jedheetan kana keessa seenee kan isin search godhee isin agarsiisaa jiru like kuno moniinsa darajaatiin sadarkaatiin maal ta'ee jira story ta'ee jira jechaadha historically isaa ilaaluu dandeessu so dhugaa dubbachuudhaaf wanta baay'ee nama ajaa'ibu wanta baay'ee nama dinquutti ta'aa jira jechaadha kanaaf namni kamiyyuu masraati order godhee online tiin osoo bitatee amma waan hin taane keessa seenuu danda'a jechaadha hafuuraan taaniin qabamuu danda'a jechaadha kanaaf kan baay'ee nama dinqu kaampaanoonni gurguddoo addunyaa kanarratti baay'ee kaampaanii udduubni isaanii hin beekamnedha loogoon isaanii yookiin immoo ibsituun isaanii kan udduubni isaanii hin beekamnedha boodarra hojiidha jettanii keessa seentanii erga keessa fagaattanii booda baakgiraawundii isaa hin beektanii boodarratti miidhamuu dandeessu keessumatti ijoolleen biyya ormaarra jirtanii waan onlaayinii irraa order gootanii adda baafattanii beekuu qabdu jechaadha kanaaf onlaayinii irraa order gochuu irraatii of qusadha
akkasuma egaa kaampaanonni akkas akkasii kun kaampaanii hedduu maqaa guddaa qabanidha. Kaampaanii akka addunyaatti jiru jedhamanidha jechaadha. So akkuma kana egaa argaa jirtu loogoon isaanii akka viidiyoo irratti ilaaltanitti yoo xiqqaate lakkoofsa 6 kan qabudha. Asirratti garuu akka firii waan loogoo hin qabne godhaniiti kan isaan hojjetan jechaadha. So gaafa kanarraati jooyin gootanii taqalaaqaltanii oomisha irraa bittan yookiin mirtii tokko irraa bittanii hojii hojjechuu dandeessu. Birrii hedduu hojjechuu dandeessu, birrii argachuu hin dandeessu. Boodarra garuu immoo mucayyoon kun viidiyoo irratti akkuma isheen taate ta'uun keessan of ishiin qabu jechaadha. Xumura irratti akka mucayyoon kun hafuurri Luusifer jedhamu suni ishee qabate eenyuun illee qabachuu danda'a jechaadha.